Okay, Happy New Year, ma'am. Ken kalagiti aming agdeng-deng pong radyo. So far, dito Ilocos Norte, dadamit digiti i-record tayo nga kaskaso ti fireworks related injuries. Kaya lang, haan met nga isura digiti major injuries nga digiti very, very serious kuman. So, maibaga tayo nga minor injuries lang digiti fireworks related injuries tayo. Manudad gito ito. So far, nakapag-record tayo, manipod ang December 21, itinggana, idikalman kasi idikalman January 5, nagpatingga, ti panag-record tayo iti FWRI. So, naka-record tayo, iti 30 nga kaso. Nabababa iti Mesa ngem iti last year. Kasi 31 iti last year, itatta 30. Nuko na tayo nga minor, Doc. Kasano lang no ka, DJ, no ka. Kasi lang digiti ko burn injuries lang, dapat digiti eye injuries tayo, and then abrasions, avulsions, kasi lang 48 kasama. And then they were sent home, treated and sent home kakasya lang. Anang ili iti kaaduan, Doc, no? Of course, kadakkalan nila Wag City kasi syempre the population itself. Ay, okay. Doc. So, nakapagtalada iti 9 na kaso. Manipod iti December 21. December 21. Ana iti nagbalin nga takas lang nagsitwasyon, common situation kaligizay nga fireworks related injuries tayo, sir. Like kumano kasanudan na pagtukan, kasi sir. Usually, iti yanta streets. Oo. Actually, ada ti detak ditoy, digiti obingket 13 nga kaso. Tapos digiti adult 15. And then digiti alcohol intoxicated 8. Oo. So siguro digiti ubing syempre amo tayo met din digiti quitis kada pillbox ko na gano'n ka digijay. So, usually, digijay pinakaalanan nila. And then, ada digijay kasalang kumamit mapanag-idot ka digijay paglalalo ka digijay ubing mo. Siyempre, ang nga maiwasan nga kasyay. Lalo nung hangin yung masupsupervise digijay adults. Okay, Doc. So, Doc, gaputabi maba, uri ko na tayo may isa lang, at least, ada iti nagbabaan na. So, ana iti kasang agbalin nga addang tayo, tapno no, karigiti sumasungsungat pa nga tawen kita, at ada pa nga bumaba, ti firework-related injuries tayo, Doc. Mas i-intensify tayo pa dito advocacy tayo nga ligtas Christmas, tapno na maiwasan, iti panagusar kan panagpapaputok during the holiday season. Okay, Doc.